دو سال درباز دبن لسر بسر داگرتنا شنگال جلوی چکدارن داعش و هیا نهاجی چالاکوان و چافدرین روشا ازدیان گازنداش حکومت حریما کردستان دکن و هیا نهاده آستا که پیتوی دا حولن به جینوساید ناساندنا شنگال ندوینه و دنگی وان به جهن پیتوی نگهاندیه و دو بیجن هیا نهاجی روشا خلک شنگال خرابه و چندین پیتوی بوانا نهات نجبجه کرن دکن پین حریما کردستان دا ڕاستی هێشتا ئەو هەوڵێن هەرێما کوردستانی نەگەیشتنەوەی ئاستیەک و دەستگەهێن بریارێن نێودەوڵەتی بتر بایەخب ناساندنە کارەساتە ئێزدیە وەک جینۆساید بسەلمینن و هەمان وەخشدا هەوڵێن نێودەوڵەتی پەیاما یەکێتیە ئەوڕۆپی و پەیاما جڤاتە نەتوێنێ گرتی یاک و مافی مرۆڤ و دیسانێ هەروەسا یعنی لژنە تایبەتە مافی مرۆڤ وەزارەتە دەرڤەیە ئەمریکا ئەو هەر سێلانێن سەرەکینێک و ئەو چەندە سەلماندین کە بەسەرێ زیهاتی جینۆسایدە سەرۆکی لەژنە مافی مرۆڤی لە پەرلەمانی کوردستانە دیار دکات هەرچەندە پەرلەمانی کوردستانی هەوڵ داینە ji bo jînosayd nasandina Şengalê lê dibêjit hespê dihêta kirin ku keysê Şengalê û êzdiyan bi kesî dihêta kirin û bi hindek babetên siyasî dihêta bikarînan. ئەوەندەی ئاگادارم حکوومەت داوای کردووە کە ناسنامە و ڕەگەزنامەی گیراوەکانی داعش کە لە لای هەرێمی کوردستانە تەسلیمیان بکرێ ببرێ بۆ لاهەی بەڵام وەڵام نەدراوەتەوە ئەمە دەیسەلمێنێ کە خەڵکێگەیە نایەوێ ئەم کەیسە لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێ. ڕاوێژکارê Wezîrê Derveyê Amerîka sebaret bi jînosayd nasandina Şengalê diyar diket. Em digel rêxira û çalakvanên êzdî di bizav dayne ku hevkariya wan bikein û ew li beramberî wan rûy dayî bi jînosayd bidayne nasîn. The United States supports accountability for Di heftiya derbasbûyî da me konferansek li Washington encam da. Heta bişên hevkariya kemînan bikin. Em dibarî dayne ew li beramber êzdiyan rûy dayî jînosayde û di bizav dayne hevkariya wan bikin. Çekdarên Daeş li roja 3 aba 2012 êriş kirine ser Şengalê û kontrol kirin. Di êrişa çekdarên Daişê bû ser Şengalê zêdetir ji 5,000 welatên êzdî hatin kuştin û zêdetir ji 5,000 welatên êzdî jî hatin revandin ku piraniya wan jin û zarok bûn. Di êrişa çekdarên Daişê bû ser Şengalê bûye egerê awerebûna zêdetir ji 400,000 êzdiyan û gelekan ji wan jî qesta çiyê Şengalê kirin. Li roja 13 Tişrîna duwema sala 2015 hêzên pêşmerge û YPG û YPJ û bi piştevaniya firokên hevpeymanan bajêrê Şengalê kontrol kirine ve. Eyas Abdullah NRT Hewlêr